کسی دولت آخوی داومی به طایبت بخواه آوا کرن جیران من مری لیرو کردان تجارت کرگارا خاینتی نکرد با ملت و عرب را نکرد و فرسان را نکرد تو بودم به جیرانی خرابالت هم دیگه مغول را دست پی بکن مغول دا و صلیبین خاچ وقتی هاتون تا بجن وقتی Herkese temsilcileri Muhammed Müslim ile arkadaşları heyet olarak partimizi ziyaret ettiler. Hem partimize yeni taşındığımız bir mekan olma hasebiyle hayırlı olsuna geldi. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz bu ziyaretlerinden dolayı. Tabii bu arada ziyaretin kapsamında da gerek Suriye'deki olaylar, gerekse Irak'taki 25 Eylül'de yapılacak olan referandumla alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Vermiş oldukları değerli bilgilerden dolayı ziyadesiyle memnun olduk. Bilgilendirdiler bize bu konuda. Biz de buradaki bakış açımızı, partimizin 25 Eylül'deki referanduma bakış açısıyla ilgili düşüncelerimizi kendilerine aktardık. Bu ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti de kendilerine dile getirdik. Teşekkür ediyoruz. مخواست ام سردانا اویسا بودا کار بکن و داین استاندنه که هفدرات هف بکن در حقا کردتی دا در حقا چه رودا و چه آلوزین به قناغه دا هایی و ام دکانه بن هفده گداری بکن نیرین خواه جه هفده را خویا بکن و ام تف بگهن نیرین ده خدمت گل کردا ده خدمت ولات مدا و بیترجی ام دکانه بن جبو رفراندوم و 25 نهاندا و رفراندوم لکردستان عراق چه ببیه ام دخوازن و کرد چه پارچه کردستان سوریه چه ترکیه بیجی ام و فرسند دیروکی سرمرا در باس نبه ام جی خودی درک هون لوی روجه و خدان هلوست بن جبرکو کرد او جی ملتکی دیروکیه گوناره دوی بیرگیه دا تجاری نکیمی ترک و عرب و عجم امجی خدان مافن خدان دیروکن خدان زمانن جه حق مه امجی رفراندوم چه بکن و وینا ملت کرد گرگه جیران ما برای می ترک برای می عرب برای می فرس او ناجی دکانبن و رفراندومه به حرمت لبنیرن او وینا کردی او ناجی دکانبن قبول بکن و بیترجی ام و کرد ام دکانبن خودی در کهن رفراندومه و ام که خشن ما دا اینستاندنک دگل حوالا کرد و دلک سپاس